ye free bibi double maxima of rain. Enti ye wo minimum month in so title na asa unity into bon say Ghana hano ye temperature ne ye weather no baby ana etagina ye say a shase in so no etwa from somewhere November now be who say dry season no a bit then February, March, April, May nen so no eje mu ana agena home kakra na sa tia faso from August, September into August, September inso no be no fe sa throughout November na afi a pena sase eyiniti. And today is the time as a auto asase bi asase no be yi hu ama hu se asase na ohene ne toma wo no na yinsu masase na okọ yede obekọ de ekoso won kran minim se baby bebre wo ho a but insu ne de insu usi insu ano kwan a e wo baby efa aha insu usi ano kwan e wo baby efa enra insu to kakra bi won kran baby wo ho a insu no ate afa so o se de ana bemu nyina ne se ye repeat once Ghana ye problem no cyclical no obi ka se deja vu asa ya campaign na asaka ho asem ye enso no ye ensem no because flooding asem enye ne afi sha ase a enso ni sha ase se yi ni tira ene ye analysis ma hu se enso betimi asi edan wo nsuo mu obesi dan wo nsuo ba ye wo kwan a ye fa so si dan no obi a watie mi makasa asem we ya na ya na mabre honestly ya na mabre because obi how say ye na de bia na ye tata aban but oka solutions na aban onfa obi say na ade na ye be ne den ade no so ka onfa aban bia wabetena so bia no say osori anopa na wo ka kire say ade we ebeboa wa aban no onfa the opese oye no eno opese oye but nka ye ne ye tie kire ne ye hwe ne a kire say ABCD company for say the o twasa no onim se nachi achia ti so bi na be ka say oh ade no tini ni say that is one of our jobs oh ye dwuma ba ko sa asensem trofo enye oli said de bia no ye bebomu nemum eto de bia na ye the solution aba what do you say one of the course ye hu adwuma in journalism your friend is solution journalism what do you say apart from advocacy journalism no they said de bia ka say galamsey no ba ko so ye hu adwuma solution journalism eno no yenkofo ntanye but eno no ye ade a se say afi ne ye kan ye beye ne den adwum de ya kan nyina no ye beye ne den ba ye beye ne den ye kan ontie de otia ne se a inhyefemfo na janto akeka no ho de otia no ba umma ne solution na onfa aha ne aka kire wo say Ghana ha no especially ye what the tropical section of the country tropics ni mu kire say ya ha no enuane insuo etai wo ha pa na babia enuane insuo wo no scientists be ka kire bibi e fe no evapotranspiration ni kire say enuano ensuo na egie no se edru ba bia eya na awia no nso twisa ensuo ni bi evaporation because e kire say ensuo na uhu ahaban a ensuo tatamu se hu se nua ensuo tatamu na yeya ye wo ba bia ensuo ani nia tai wo no de esie ni se awia ne twi ensuo ni bi etwi ensuo ni bi na ede akeka nyoma bom ama ensuo nso ato etimi ye geography na geography no ye were various types of rainfall na babia vegetation wo
and as a forest one in so tie eto enti no momo bi a Cape Coast so mu baby manso ukoteka campusa because in so tie wo hono that's why in so kra betimi ato no mu tech area mu hona na afo be kwa akire na in so no kra epete anto obo ade nyansemu no onim de nti a obo odua obo ade nyansemu onim de nti a babia enua wo pa no ode insuo nso efa ho twiremu kra mo kase etise insuo a edua ebei insuo na haban ensei ana na ban enye dry because babia edua wo a insuo fa ho no enya ade a sa adua no ne ho be kire ne da ye de yesi edua no hwene yesi insuo no hwene ene yesi ye mane nhome oba Facebook aye de ato entinam se ye problem no utimi calculate ye problem ye Ghana utimi tenasia en here prophecy Ghana you don't need to be a prophet no one who say ade we besi esi a ye nya ho hwe hwenkran asase na ye to ye no ena se say nso no afa na afa nkofo fie ye ntimi show video no but ye the video na kirewa me say who video be kind courtesy Minia Isaac Bediako of GH1 on Facebook ma share mo amfama me o de bra mo amoko ye can say how cry the ultimate area mo ultimate FM cry with it is it Denyame and say yeah that area mo hono real estate developer bi sasa no ya ton ama no enti wo ye ho adwuma first na ya ban sasa mo amunim basi anase mo amoko you can say this particular hotel Anam Refi very popular hotel I've forgotten me kai e wo Denyame very popular hotel o Denyame but say ufri ho na o kwa sabia ye ho no ya ye kwan no ene kwan no ye can say wo de anye gu kwan nim nti nso toye no akwa kogu ekwan nim I'll get the right name for you Mecklin yes Mecklin say o ko Mecklin onso udru Mecklin na otra bridge na okọ anim kakra na wo fa right ho na I saw do ani kire baby abusuan FM ne ultimate e wona nti wo frɛ Mecklin wasane aba ase ho ne momo mpese obekɔ straight no akwakosi unity ho ne momo tra sa bridge na nkofo bi ton ye kan se flower pot ne na busuafo e wo ho na sa bia ye ho no ye omu si dan bi wo ho e dan na omu si no ena omode anya na begu ekwan mu enti nso ne toye no aba begu ekwan ni mu na obi a oye contractor mpacho de bra Facebook na de behwe bi na hu de make bra behwe bi bra mpacho bra Facebook na de behwe bi na hu de make bra wa behwe bi o sini dan ebe Mecklin ho wo ko otra Mecklin kakra bi na ofa all right sasa no kwa brane a oye contractor ena wode anwegu ekwan na abanya boka yenim no ena ekwan ni nso atata no na yeka cho se anya se kwan ohohoro kakra wo kwan mu a ese kwan no Jesse Ghana nkwa na betimi aye saa sabi insamfun we Ghana nkwa be bia ni wa betimi aye bi Jesse Ghana o de behwe bi oye contractor and mesra regional minister baby American I'm sure so wunim ho regional minister ho kra ye under Zuba enti contractor no e was say ye fine no contractor no we don't care who the contractor is but contractor no only because oye engineer so a contractor just oye engineer adwuma na nya sa na e kire yen
and any contractor and I say any engineer be anim say yemfa anyangu kwan mu yemfa anyangu ekwan kota so yemfa ngu so enso aye because we kono no woni sika dada and it is criminal. Engineers are mutie me na no pay. I don't know say whether this one is under KME denyame hono, whether it is under KME. Say ye KME contractor na or yes real estate na or de anya eguama anya no akokoro egu ekwan ni mu no. That is mom fine no. Mom mane uhuru sa akwan na mo sa ntwena so. I want to see action today. And yes, sir, Minya Kinzuba, I will not forgive you if that is part of you. Minim say ehoya odia de nyame hono. I call ultimate near Busuya from hono. I don't want to say eya wo hodia any nano pemu take action. Because enye papa. Mama ye bread odo. Mama ye bread odo. Ghana ya solve your problem yankasa as individual no ya dwen nye e wo nyoma bebre ho ya nyo my bapa ya nyene Ghana ho ya nyene ase obi ya solve galamse wo akiri ho no uba mu nso a akwakwa te se de owo sika ne yanka na asem Ghana ha yanka sika ni asem Ghana ha yanka sika ni asem owo sika nko a de yentimi mmone chem so ni adai because who was he can't hear the ope anko na ti sa o honestly and you maybe wo a simple ABCD anko na ti sa enkofo mu ye enwura ni ahwe mu ani akwa akopra ye nchiwo mu ye nye omu hwe na me ye mayor maba na mahu se gata mu efi na woton aduane da bi ensi semaba uton koko uton wache uton ediane o gata ni ma ye fi na uton ediane kensi debi enya me paache wasemu ye hu ofin dodo ye hu ofin pa Ghana no ankasa Kumasi no ye just ye decide this ye hu nya fi ye tunwura gu basa se nso toye ebe fa nkrofo bebre nso ya atoyi ebe fa nkrofo fie ebe fa nkrofo dem ye ni benya problem ba wo ka che ne se eho no se wo pese wo to sa asase na ye wo kwan ye fa so si asase no Ghana he wosenka asase a eda afrom no ne bo ye dene enzo wo behu a na ohene na twa ozo we di aka kakra bi nto de wa ne kofele ahemfu yi bi adwempone ahemfu ni bi adwempone ni sika penti be bia obeton. It is only in Ghana and your tongue afromu and manipa. Me won't be do. Ya drinking ye nipa bonifo dodo. Be bien wabe kwa ye beton afromu and many paso on si dine. Ye beton nana beton no dia kani chacha also. Wabeton asasino. Be bia wabeton di. Na ye wia ni complaining because unya to asasini wia. Yanka ho asem biem me say ye wo kwan ya ye fa so si edan e wa ensuo mu sa opese wo to ye wo kwan ye nsi dan normal sa wo ye to dan ne esi no ya dwen ye nim de ye ninti no ya dwen ye ne say ye nsi yam fele obi adwen ne say wo si dan we e wo so fele. Now you cannot teach nature. Se won galamse fo ni bia inso no ye kan se anwa ne kekagu omu so ye boss empire ne wa ha da ben what is amaba be ka se oh ye se galamse anwa katagu obi so me say oh baby enya me mobo because my bon ho empire say ye kana mu ntia galamse no ebebu agumu so saa mutu a na ebu agumu so ni akoso samufunu saa ne ebe ye no because ye kan mu ntie ohini bia o support galamsey no ebebu agu so sane etie se sane ye de mogya nyankopon ani nature obo ade na nkasa be ye na dwuma obo ade na nkasa you cannot cheat nature ohini no ton sa asase no owia no ayi nani not ni baabi no de wakosi ni dan e wo baabi pa mo na mo bre
Now hene wasase ye nsuo mu. First of all, ye nto nsuo ma sase because on mind be a serious no. They don't joke with those things. China, they be a China no. What they Google, one cause they do a simple environmental laws of China. Kofi Pemami, environmental laws of China keke. What they want Google ne cooking kai. Here ye nimbie you. I was for ye nimbie ye ba ya just ye ni ate ba ye nimbie ye ni na ate ye selfish. In two kinds of college, ye be egoism and hedonism. Egoism. Ye just say ye pebibia jiji ye kra me sit down way my jessica way my yes say ya dream ye hwe bra Facebook na me hwe river pra ho no and then no joy news etwaye what dey be hwe bi what dey be hwe ya kotwa apampamu na mama mo enti e bia wo na ma wo nhye dan hu ba dey hwe apampamu de ya ye asase a osoro genya nkrompon de ama yen areho ya bodam ya dwenye heaven ye nkobi heaven no se bi wo ho a bibini nko heaven ya dwen enye heaven ye nkobi because me who criteria be was say ye de ko heaven because heaven gold nko na wo ho ye ko agalam say ye betu ni nyina wo heaven wa manyankopon asa apamo ye ya dwenye ye ko heaven I say ho gold na wo na ye betu tuni nyina nyankopon be free e be dware aba obeba no ne awie ye the excavator ko tutu having gold ni nyina no de abufu sa apam ye say ye nkobo nsam gem chenso kama kwabrane no yes ano obekọ no ti East Legon kwabrane no yes ano obekọ no na bebia ote no emmensa ade no but wo tu asase no ya catch you say asase no 100 meters men ban ho ba kwabrane de oyes anu so oye panyi o tie me sa panyi na ote ho ne dan kama abrochire nkania ne nam ho no kama no awudie wei ena odiye hwanyame betua mo ka mako mo say ye no mo so mo besei medical ka che mo me se hwe se wo sei nso na wo nso wo besei onso no e besei u liver e besei u kidney besei bi de ye komu bia medical sampai bo na mabo enti he wo sei nso no na wo de akwakoto ka sakese aka no ebenya accident ye wu no mo bewu se ye busuafo wu a mo bewu mabusuafo bewu a generation mo bewu sa na simple nyankrumpon di munti mo yenya kidney problems no mo benya times 10 mo na se betatai sika no be didie but ni nyina no mo de be hwam ho yare nyankopon be sa yeye mu bi yare ye ni sika ye kodi ntos na cadmium ne lead ne mercury wom no ye de ye ho beto yen ye no madura ba mo de ye betwitwa mo nso no ye de mo nso no besisi so kakran still emfa etu wo hwa ye say oh da wawu da bewu da obewu because da mo shama da asase na mo de mo ni age amusimu mu ko Dubai no da ebewu afri Dubai ho aba Nhyira FM. You cannot cheat nature. Nature is struggling. Who say insuo no esu. Obi a wonim honhom mu nyoma bia nim say insuo no nani nje. Emo akra ni insuo nim. Insuo na wasanka fishes eka ho. Na no meka SDG goals excel. Je fato so SDG go 17. Na men chachel enyoma empanyifo no omunim. Say we are singing atum say e was say ye bo ye nsuo ho ban enyoma e wo nsuo nim say e was say ye bo ho ban empanyifo we nyina nim munim eso mo se monye etu ba kroma ye sisi edan eni kwanse esi na nsuo ayiri yen okọ ekro so ekyere ho nso a ye de galamsey oman no tese bonsam jempa Come on! Nhyira 104.5 FM.
It's terrible. The make no unti ase. And I'm raho, honestly. Because they are making when they found. Because Ghana hano say sika say nya sika nkwa de aka bia mfa nipa ho biem. Enche maybe lines so now so akire wadwen. Ghana hano wo sika maka je sika ni ye nkana asem. Ye nka panyi asem. Oni momo ye edmonyamfo. Omo tete asori dem ho. Ye catch you say we na ye sa wunyi ni. Ye catch you say panyi we a de bia ye bona baso na okwa yie na ye otu sikagu e na odi sa dream na wunni ni. Se panyi pa wo dwene se wo so nko dwene maye no na atia to the level where na nanum ekra timi koyi achiwade enso na achiwade ma kwabrane timi ko sensu no. Ye menana na ma mutie me mu otumi wa akonya no so banana no be strike mo menana no ma mutie me ni die kwa so akonya na wote so no nana no be strike mo ensuo pra insuo ofen insuo densu esuwa bia masai no ensuo no ne mu bedi tumi bia wonso ni bia no ebe hante mo ho ntomo na bia wo support amaya say na sase an ye nananum di ja no na wo yesa no sa na ho ntow oti akonya no so a wonti say na koya na awu na koya because ya kamuntie mu de tumi ye ka na mu de tumi wetwadwan be ye say ubetimi ehunahuna ye ba tuntumi ehunahuna nyankopon mehu ahemfo bia no mu so pa no mawu mehu ahemfo no mu kasa no bia adwane o mawu mehu ministers DCs presidents no mu boma no bia adwane ene o mawu na wu ye no wo ye hwan wo nya obia adami nkwa mehu se nipa nya hwe ne se mehu se jeje ye di jeje chef from no antimi anka se hey me ye papa je sada na mehu se se obi anya obia o because Papa J pa near the nation from na Papa J ntimi anka say hey I'm JJ Rollins tima mo mfa me nhyɛ fam aye de na hyɛ fam e kyerɛ wo sa wo nso bɛkɔ mo de mo ntɔn asase ni nyinaa meboa mo ntɔn mo de mo ma nsuo ni nyini mfa yɛn mo nyɛ mo ntɔn mo na mo te dan akɛseɛ mu dollars yi mo nje yate nana je cars no yate mo de mo nsa yen ejapade na ye de hye mo nsa no mo nsa no problem ba senya nkopon ti ase nko a wotie ye mpaebo no de eto ye no mo benya ne 10 times nti na bi isi no mo nso mo se galam se ye ntime nya mo hwe no problem mo de mo ntu a asase ne be kata mo so asase ne be kata mo so asasen mutua na kata mo so insuo na moye ne sa no insuo ne be yiri ababe kumo mo excavator no insuo ne be yiri na hyem mutimi nyimpie mo de free na ekọ na mbo hu nyoma de asi no kra e be west galam say for no ye ntimi fa aban because aban na mu no wontimi nkeka bi hwe last year na SDA4 kawi je fato so mami SDA4 no more last year oni e ka galam say eyame ya se me da so kasa anyoma wi eyame ya I thought sanka after 1 year no ka ye ka bibi foforo anka ye ka adwuma any system no anka ye ka employment issues how e bia ye kwaye nim anka me ka nyoma pa se me da so ka de me ka ne last year na SDA4 complaini me de to so SDA4 say last year na galam say na ne mani abre no hwe de na SDA4 ka last year na me ka galam say ho asem last year to say na 8 October no na SDA4 say galam say hampering baptism of new convert in rivers and streams e kire say galam say no
say entimi ma first na nanke ye bonkofo asu ewo insutini ni mu no say galamsey entimi ma ye entimi nye nyankopon dwumadie pacho mo mpre River Jordan mame River Jordan na mumu hu no Bible mu no River Jordan na ajenkwa Yesu Kristo ko boy ye nhwe sesa nsu no ayese yana now who the difference between bibini confident na wo NBA lines no nana sa wo China for wo de to dwa no environmental protection omo laws omo say review ye cry in 2014 nana me bobom kakra na omo was right from fines up to imprisonment ewum na article say ye be fine ye be ju sika na say ye be boka ebra wo say asase ya na nsu ewo China great efrimu akoko sisi ye de betu afiase kra na wo mmra no nana wo hwe omo laws no ma ye no article 344 omo environmental laws no of China to area 345 no and na about illegal felling or destruction of precious trees and forest destruction. Say bia obi awura kwa yem na ye kan ye se forest reserve no makobububu nua enwunu ade no nyina no. Nana wo hwe article 344 no to 345 no wo ka ho asem. O se ye betumi ya imprison up to 3 years. China China. I see to wase. Mami. Enti Jeff ya alignment mami. For River Jordan Yesu ye gidi se okobo asu ewo ho. Nefa ye die ni bi etoso kofi so hu mpacho bia o de oba no aba be ma comment amami oba mpacho fa o comment bra na de ye me yan ne se me se ka the same thing uye kristoni uye ogidini uye kremoni River Jordan no ni nyina so uye concern sa Jordan River na wo Bible mu tete centuries akese no yeah Beshe river no hwe nyankopon entina me say so between these people na hwe ye de no why pa na heaven wo ho a obekobi hwe River Jordan Jordan River never hwe ye de ho no obeko no ye wo Pentecost wo ho because man so Pentecost Presby hwan enkremofo nyina wo ho omu na etu nkremofo ni akristofo e na galam say na hwe ye hwe Jordan na no na meka asem bi se yenya mesumponi eni ye hwe galamsey pa campaigns ye wo mu a se be wanye kristoni a wo ye kremoni sa ankrofo nyina pretend as if say wo mo esum nyame but nyame sum na wo sum na ene say look at what they are doing Jordan ene ye hey na wo ka se yenkobu obi asu mu abeda no abo ye die enti SDA for no mo kire se last year no mu ntimi se kra de aye enti na nsen enti so mu ko pool na mi a girls miemia o mu hon no mu kwa na o makobu baby kakra no ma o mu de anointing oil edia ye o mu wi a na se anwumre no so girls the bikini ni na sefo ana boys aye nyoma se no na mu ye se ne nana nse galamsey kra no me ya ye sa mankramofo pa ye ntimi nkosoro ntimi nuru nyame anim unim die ntia because eso munya nsu e ho te no mo de ehoro mo na se ehoro mo eho e de bompae na nsu ye o mo de bompae nsu ni nyina ye polluted galamsey enti me edukura na emi se nyame e ma nyame yi na nima o mai kakrai e wo ye nsensem wo ye hu ye ho anu and it's too bad wo mo ye kristofo ye nkremofo these people no mo engage ye kristofo nkremofo na dia se fem ne se o mo se be kwa akobo afori akese wa sorry asa ko ye donations akese ni e boju o mo su yo su moja sika o makum nipa indirectly o makum nipa de tie ne se ensase o mo tutuma akuri ni ade na o mo de fra ayi ni nyina no e ma nkrofo yade mo wu na e moja sika e se de wakoji sika duro pepepe so ni e boju o mo so we ye nya sika gold mu sika on de oye mines enti wo ye kristoni na ye gidini na hwe Jordan River da Yesu boy omunse no enye hwe na wo behwe wo de and you think it is okay enti wo yo hene na wo ye wani hu ye busa o say na ebe de na yedidi enti ebe de na yedidi ne se na no na ye mesre se enti ye pa che se helicopter kesie
empanyifo no ntimi hu se bibi say ekoso. What does it take to do that? That if ubetimi atran kan na the drone and answer helicopter akwa scan ne bebia e simple to do. Yen yakra timi aye. You say men ko 100 meters. Enti na nipa ni tu no wa hu. Nana adeba akwa na mbisa ne senti omo a ye issue lines minimum minerals commission here the next omo monitoring to said the omo be filling station here other things na your other agencies omo ye monitoring hwe so omo adwumadi no ekoyie no edi those mineral commission task force omo ye monitoring team ne ho anwan nyina nti etua omo ka omo emu de omo gi scan de ye den. I don't know the job they are doing because the enti NSM mo obi to me krata so utumi ekodi dwuma from the ministries and the minerals commission together. Mo kabo mu amo sign krata de ma obi so onko di dwuma EPA ka ho na mumu monitoring team boso me so omoje akatua and those people sit down omo ntimi nkonko hwehwe ehun se nipa amede ho no ma no mama na approval so onko tu fam akudie no ekwan a ofa so tu na no a na eso ofa so anaso wa trashie. Then we are here now no me kote yi bia yesi de sense bi o se bibia bobo excavator o makra ba ni munti se de o ma ni geo de ben de be geo confine you se de ben ti se ontu ha na so wantu no de tres excavator na ntimi nko enam se wuni nipa dasani o de afidie be so mu atwe akosiwa sa aspaketu adanya nipa na yesa machine no e de shemu na nya omo aso de betimi a disable de aye adwuma. They need proper monitoring. See betumi call rounds ni ahwese ba bia ya assign to asimesi so onye mine no eno an oye na mpokure nipa no an na eye mine no. Let's look at one to meet issue that has come up and look at the petition no sense mo na ewuom 4 petitions akonyina. It even alleging say nipa na ye de man no kra no ho no kra anya on na ye adwuma no no so eligi di ama obi a onipa na ye adwuma which the minister has to actually ascend before that authorization could take place. And so now if you are even charging the person for this, who due diligence ben aye. Some officers their heads must roll. All right. Their due diligence almost yeah. Well, I'm getting an effective response from the Deputy National Security Coordinator, Honorable Tapsoba. Okay. Na efa biaye na meka ho asem no. Okay. O say we invite sa contractor no. Se wa anye sa de na umbechi no. And thank you Honorable Tapsoba. Baby omudi anwa na gu na. Baby omudi anwa na gu no. O so wa invite sa contractor no anope ya na se wa anya wa ma omubechi no. Tapsoba nso de me trust no one Captain Jabari me trust wo said they will take that action and so what can we there mini problem be and I thank you for that. Nana woni mu ade ba ko esa ha adwen sa kwan mu de ya okay bebrebe sinkrofo timi si dan na wato wall aba be si kwan ano sei wo waje wo dan ho ato wall mfimfin wo da wo kakraka wo fie ho no de anwea begu kwam no de ye adwuma wo de fie ekwan a cars twam uhu reflector bia na bibi esi wo kra kire se ebia wo approach ye ne danger bi to de wo car nam ho a obehu ana de afro anwea no na adane ho. And these things are going enye honko so many places is going on at the best district assemblies no so no ayi no omo hwe engineers no mo yesa kwan. So why would they sit there and look at this? Bebre amiamia bebre e ana ma brenti ana mpezem busa se enti wo ye panyi a wo ye den. Because me baby I me wono me tra office o kotna air condition mu me tra office me to obe one hour kra me ho yira ya me sorry aba be hwe de wo ye enti me hu de enti a wo ye panyi a enemrem wo ye panyi wo so to office ye de na da ben na wo ti wo ko China for ni na sefo a panyi no ogina mu bi wo to office ye de no more contractors in here. Don't beji contract omo ye adwuma wu said omo ye. Anyway, they are even on field. Any are the engineers nti nana saa de ne de omo nye monitoring omo hwe ne ye se be ya ye betumi etu ase. And if you look at China wono no e de ne nkrofo ba ha sei ebinum wuram ba o man mu be say ye nsa ase be say ya omo minimum yikura obetumi akọ imprisonment for environmental destruction no 3 years minimum. They know any etia na yamo mo kwan mamembie lines no nankofo enkyere omadwin oba wo 30 seconds na waka odie na afi ya mankofo nso afre nsu ato galamsey ekuye bebia